Teng Mekah apa tak bejang? Mata bejang benci. Punya simpenan kok lecong. Mak punya simpenan dari masjid. Tak ngiding kapar banjak mona bejang ning Masjidil Haram ro kencerna 1.000. Masjid Nabawi ro 1.000. Berapa hari kok disa? Jadi mun kuni wang luangin setahun ja tak luang tang di. Kira-kira kebang apa ya? Jala pola. Deki habaan mansura deki pada banabu tebar angin lobar lonyo jala pola. Deki dah muntan. Mangkana pada dabu dari ulama salah setong tanda orang celaka ni kan apa? Tahu ni ya? Zikrul hasanatil madiyah kuspa kusro mulai kengain. Sekus mbian mari ala ko kusro kenga imanolo dosa na tak ingat sekali. Nisyanud dunubil madiyah sebab lambat dosa tak kengain sekus kenga imanolo lagi ni kecelakaan. Mudi balik bagus kebagus nah cek kengain dosa na kengain. Gagak alhamdulillah. Pak bisa ke? Bisa. Korusaha. Mun tak usaha di mah. Jadi ngembian lambat tak lakong. Embian lambat mun ekir-pekir mun pasan di anak telok melarat semangat. Sabdina deer kanak-kanak paski pai pemondok ke paski pa kuliah oleh ka amma. Tapi ternyata mun eja kaja oleh na usaha bisa ni ka terus makin. Ingin punten. Bahkan dengar-dengar bini babaan ni kapahku nabi ayai anak telok manolo terus kapoi-kompoi ya pakai ketempuan kembana banyak kompoi seketempuan kemba banyak hari ya remi hari berarti tepak kemba seketempuan ya bangkan tetiring tua ni kata mare andi anak telok boleh nama dia pakabin kapi bah ngocah marilah tang usaha marilah kau marilah mari tang tugas cak ngocah mari andi anak anyar boleh siapa nyamana kompoi apan benembun akebay boleh ngandung boleh sanla keluar mereka mbak boleh Patoro bener kelangkong yang sabar wahai para mbak tapi jaring make mbak ni kata patoro na pacat le sepekir urusan kompoi jauh kerong yentaren mon sanya ma kompoi ingki kan ingki bangkan montro sukses sah maka luar pesen nemban nah gampang kompoi suruh minta keluar magigir pesen nemban keluar kenapa? Karena tak tekemun kasihnya mak kompoi. Ikuti cerita berikut ini ya gula tak cerita ahwak nih kan gula mangki dalam setong kitab nyaman kitab An-Nawadir setong bekto kanjeng Nabi erabui potra biniin asmana Fatimah Az-Zahra keng benereng lampeji pahe kocak Siti Fatimah iki kan mon orang lampeji ini kepada benereng Madura mon nyama bini biasan pahe tambahin Siti Maryam nyama Siti Maryam Khadijah hanya mah Siti Khadijah pon putra biniin Rasulullah ni kan nyaman Fatimah Az-Zahra andi cerita nyaman Al-Batul okay bahan lu baik mau nikah ngeper marin gulin wes Fatimah Az-Zahra acabis ke kanjeng Nabi acabis ke abana saampona acabis ke abana ke Rasulullah nikah apa rengoning jak saking nak kanak makin guru pah ngocak curhat apa curahan hati napa curhat tak mangki seede rampon saare coba gula tanya kamu lihat Nabi nikah orang si paling pertu ke Allah betul
pimpinan yang luar biasa yang tidak tergantikan sampai tahun 2024. Ada sebisa kata Nabi Muhammad, tapi ternyata Nabi Muhammad hidup dalam keadaan kekurangan. Sampai potra biniin itu tak ada ersari. Ternyata Nabi Muhammad pahadebu mayudina masuk. Pas buka rasoban kalam bin Rasulullah, kak dinto di sela-sela sarong, anggaplah sarong. Kak dinto bedesapu, sapu kak dinto ternyata bedebona apa nak? Bedebeton. Bedebeton kak dinto. Pas berdebu Rasulullah ke Sayyidatina Fatimah. Nik ya Abbas, pon apa kak dinto? Betul. Maksudnya pon apa ajunan mapadeng betul kak dinto? Ternyata Rasulullah berdebu. Mun baan let saaring setangakan, engkau let teluari telu malam setangakan. Nabi ni mun guluban bian alhamdulillah beni teluari telu malam seta ada saare telu kali sengakan. Allah ingat bego cetokan salah nyetok bagi aulek. Oke, Elier. Munjak nering sumenep delok ipepedel-pedel. Wangakan. Kanto kita alos nyetok boleh. Bener. Padu berarti. Ya mun tak pada gula bentak ah. Oh munjak tepak ke menu senyaman. Salah nambah nasi bah ngocak maniman cukon padahal genjat melak lah kan pada istilah dah ni kan bedanya kita dengan Nabi itu kan hanya beda sedikit kan beda sesedikit kan beda sedikit kalau Nabi Muhammad itu kan sedikit makan kalau kita kan sedikit makan kan kun nambah sedikit kan kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, mun kita sedikit makan. Jadi apa duk menon? Selebur mun telasan, ayo. Ngale tempat ngakan. Ada salat maghrib pahad rebu abu. Ya Allah, isya langit dah. Ada sampai ni kecoma lego. Jadi salang itu, orang coba ngakan mana lo? Mangkana guluman sambian ni kacan serojak patinya banyak ngakan ni kosia. Berak guntau ngocak musle. Mun bode ya ada on gini kabo, mun bah menu nyaman ni. Awalnya bah menu bacat lah menu baaban menu tisar. Mangken menu tisar ni kasih sare. Saya jagung, pakai. Iya pakai. Tempat kabang nyamanan je dia. Kendu ya roh. Wah, cakalan. Ya Allah. King sesosa mun bah eber kata ria monolog. Laku ning swarga. Pasal bah ki minta kendu iki. Ucap swarga minta kendu tak ada yang muda gelunya. Singkat cerita. Ini yakin? Singkat cerita. Sayyidatina Khadijah kak dito mari ada bunga Rasulullah mari ada bunga apa nikah? Sayyidatina Fatimah kata ada bu engki tak langkong gak dito ajunan gak dito kuat telu hari telu malam tak ada abdina juga kuat sehari semalam tak ngakan kuat keng kompoy ajunan semakin juga letak ngakan sehari semalam ani kepas alonca Nabi san mireng kompoy tak ada alonca Nabi nyari kelakuan nimba aing saben tembak gak dito minta bajaran dapat telur korma apa 2 biji korma demi sera demi kompoi teti beni kunreng dampeji menolong perhatian yang ada luar biasa perhatiannya ke kompoi maka Gusti Kanjeng Nabi ke kompoi luar biasa tetijak nyalakin mun beda embaje lebur ke kompoi mulai dari Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi lenganika napa boleh kula ban sambian ya Nabi ni kalau yang seperatuk Allah nganika napa boleh gulaban sambian saya sampai makin ni kita ada pengumuman jak peratuk Allah Nabi pasti jamin nak masuk surga gulaban sambian kita ada jaminan tahu ke bangla bangan surga jawat megawat cak pangutak kula ni ko umat Nabi pasti masuk surga elu gelo